Så vær jeg på lau. Fa fo lau suka fo ile ata ora ni tu lau le fiafi ya o le vinga ma le fafta ile tua. Fo una tatu mo ne fiafi e tatu nungo le o mo na e fola fala le tatu por kalame por ni fo ya so yo ta fa fe lo i fo na tatu tunu ai ta uno fa pe tu malo fola. Ya mano fo ya ile ka waka. Mo va ya kupi wa. Fa se fiafi por me que malanga i se no fa ma mau i se vai esa fo. Ja, yo lai be lai tia fo ala me tau. Ja, mo fo sina va lo malolo ai e moto e fono ile upenga ia fa pena fo ia le malosi la tu ole refreshing course le mede la fai do fisi can I come please ala la vala ke le okopa o ku e ave ia le merci li vrafta ile tu ile tu ta fe lo ile le yato aba yato sulu le tino lo mo lo malosi mo fo malo fia sa no ile de la le tapo le kala me le vai aso na se vai atu nei na fola ile tu no le tau tele o avandoa io o to fasalawina le matanga wenga o leo ai mai se lava mo tatu tangata fa na o sa mo le Pacifica ma so tangata lava a o le lana taua e mo tau tia le tali mai o le tu pa o sa mo lava la to ia sa no ia faftai no fiuga sa ve mo le tato por kalame le vai ason se mai atuna yo le upu munia e ma fo i ma e fo i le lango le tunu un marca por kalam tilo lava u ye le numero la tu sa lista la ina no ele fiel por kalam marco se fu e un marca por kalam o tala no atu la ustafo le tu langa wo ye a wo le valus fu faftai mulin faftai nei matu fo e me se fo yuso matu fa fine matamali o la tu na vala au mai o vai no pomogia ele uma le ka por kolame au ko foi sa vala au le tunu le tali mai le tunu fo le ta por kolame ia o vai o le pomonia ele ska extra coupe o mai sabe o le pomonia que fa pena com musca com mission fo ele ai o le anga le ta por kolame o le anga fo le vala au mai le tunu na yei manai vala laiti sa ma fai una fa mama na malei matua ona sa yei nisi sa vala au mai e fia a via maleo leo pita e nisi o vai ngau te loa lava ya uia e le ma fai ona au sia ia mo skoia o singa unga masina ona ma fai la pita ile seminale na fai el pola absolut ia o kele loa a fai ele yo o wala kala kasela la tu no tu semina fai asi to tele over mal valu sumo ku pulenga o fai tawina ai silene ya ki kilo le podia e foringa la kingu mela o fika ku yen e ta i ko ki alu se fulu la rongo fo le fala ai over ku male o le alu i ko le fitu ai fika la ia ngai da iki ngai ngfo misi o le tali le tunu ia e mole to le fafta ia la to na bala mai mole fo fafta ia la to le na o ya tu tato te fe loi ai mana tu o kai au le verka sueng madia fitness o suenga bal fitness o ka ko theory a fai te le a wai i le tato semina i le pole a solulu o emisia ai e te fia fi o tu tai au avakaya kwa miki mane yo tele Mount Smart Stadium ile tato malailo na lua mana tua fo i savea o nisi nei o ai inga ile avea o matangata apalai e tau mawhaina i ofi tono mtanga luenga leo wanga mongua o mawhai ona e apalai au yailo restricted license a whai o lo walopo o e fo i ele ai e se laisengi o lau fautuanga a mata o na whai nei fuafuanga i nei moiro laisene lua a whai o le laisene mua tau mawhaina i a maua mua laisene nuna lua o na mawhai lea o na e apalai lunga mtanga luenga leo ele o se kula fongo po se ia inga o whai a ula vai lea o na o vaenga ele mawhai ona e o mia a wheki apalai lunga tato computer pole online ele mawhai ona e o mia le submit po le alu lo le apalai pe a whai le ele o yellow restricted lua a whai o iai se visa no fo mau i ate oi kusa pere o se ngofo mau anga le visa boka dia oi pau aro le mea kauria i o nga tasi
ma le laisene ia te oi ia ini so tatou tunu fa pe se wa unga laisene Samoa le usau ma a we ke popoli a we ma fai ona fa le liule laisene Samoa le i le laisene New Zealand sa ve pe a fe o le laisene a o le vave o le process le a o le nao nga fo i la ta por kalame ia ne vala o mai ni se matua o le na mau i male avanoa e tu o i lalo ia swafa o lato whanau a mai se fo i lato mo le si kako wa unga laisene le o mai e vatu se fa lau i lo foi pe a o le aso le lato e amatai tato wa unga ia ai e rikangaka o le si tangata le na ruatu le pole o mama ko kalango o li mas fiku kausanga e wa sisi le lau i e savea e le i se tau sanga fa atu la foni no tanga lunga le leo o le nga fo le pole sa i se o mato staff o li mas ngo kausanga le na join e po le na ave ma le lo no winga it's never too late e kai ma tu la so atai au o le afor fitu wa taunai o le malai o le street leka o le old rock e le mana tu ala e ke ala kulo i anga i fisaka fai kai ala tu i o tau e ki ovo i wala papa fu le ke aluanga i Mount Smart anga e over la wala papa e ka makaulo le street nga old rock na i ele malai lo na lua o le malai keli ai kua mo le malai keli lo i ele malai lo na lua o i naifa i ele tatu so inga tai au e mo mora ka ko se on kuskus e amata le tam faila va amata le e alana tu atu le fitu po la fol fitu ina i le stala malo su inga le sa vea mingo i sa e foi la lo tatu mala ku ule lalo i ona amata i lo la i le lo tatu su inga tamo i le lo fai tai o la fa utuanga a fio mai susu mai tai au o te lo fa fonga malemma lo la tunu le na mato felo il pola salunu ia faftai foi ila to vala o mai o uma ona a faier tu si apalai lungo tato penga te failang a faier e fela ku si apalai o ke poli su mai kai au ka ko felo i tai au tato tala noi manisio vainga o le si vainga taua ta vai savia na ye inisio ma tu o lo ye inisio alo ma fa na o le leilo la tu to ma fai le tingmine nei vainga momo o la investigate lua o lo ta alo ini au tau walo i tonu au kilani fo i le karonga la kapi net po o la wa fa tu angale na ave nei ma tu ia a ver fa mo le tale ni o le fa na du temine nei a ver fa mo fa ma he ale le ia onga fa na le whisky a wanga onga o le ai en tanga lo ngale lo e waru se me sabe mana ye te e o mana o mia ia u so tu fa fine po walo fo mfana wala tinu lo na winga a failo wal wak wala ka pi ka usanga ngai ka usanga fa pe le fa le sekia me i me do ia mako sabe ma wo leva no ai la u fautuanga tu leile fa na ina ia fa le mo mitinga fa tau nu ule lei tale ni o lo iai fa ule lei fai fa o wa ku fa o le mfai ia ba wale so ni i tatu tunu ia wa ia tam fai fo le na ia o sia mo mitinga le lai o le be mali mtamata i o mtanga do ngale lo ai mo le tu fa ta tatu tunu te fe lo fio sa fe a wa por kala mene ka karango i se era i fu foi ai o le tali le tunu e se ta o le vainga le a peno ta o la wa kilo mo fai ta una numero ale se lau se me oliva sumo tu pule nei na ye nisi tangata ese mai si sa ye tangata mai lucia sa ye inkia tulo sa ye sainga sa ye maoli sa ye fe ma palanki ai ole to hotel le na ye o tangata pacifica me se tatu tu le sinale vai na pito silio na taua mana tua ele ma fai ona e si la fia pe a failea e tele sawi e tatu seminaria ma mau le tali ma le fa mamla manga ya te oi ia o tatu kusis po o tatu avano le mun tanga lunga le leo asave ma dia la ai u fa te ia foi la nisi o to fa ya onga ma malu fo le malo na o to baba ai le tali atu ma le ya pe fe no fa ya e fa ya ta por kalame e nga le lusi fulu e pe kurse fu e o atu pe to e lu aso e fa tatu semina la fa ya sila ki o numero ai au fica que to titi to se fulu i mato ia na yo o mo fo fo ila kilo kwa o si fo kwa ku leng seminga
o ke le makumu fa pe a o le vaenga leila e mana tua fu Samoa o tātou courses po tātou wā onga i alo o whaia e tolua i a onga ni au kilani leo lo lango ina mga anu whatasi mamtanga luenga le o le MSL o le tātou te wanga na o Aotearoa ma le tātou Unitec o lona wingo i a vaenga sa vea e ke in loi va i a onga nei e tolu e te le lango e te le fisoswani ale matanga luenga i ato e mese lava alo matamfana o Pasifika ma Samoa o lo tonga matanga luenga e fisoswani i ato ina i au siela mo mtinga malo pa ta ua tele ia le tātalandoanga fo le lawa yaso ia o le fo la ua taula o le fa moe ia talusia ia ile totelo i la to o le na balanga to seminar o la to turn up i le aso tao ile taule tu lai fitu ile tao i o ile Bounce Smart Stadium o le street O'Rourke Street ta fai anga mai o ne hanga ma tu ya o ina ale na ba ile telefoni le o la to ba to fo i se temi ale sunga le satini e vili mai ia mata watu ia directions o le tuatusi o la ua fautu anga sa vea sau sauni sau tapina ta ia o le munga la famtalanga sau moniu se vai tamo i tulo sau moniu la e kamo e ke sau mono suki e kamo e ka sau ma sau fangu vai tulo sau vai tau mafata ia sa le pia sa sika le ki le no fanga ia o vai ngai mo si fia tato tunu nge ke ua kuni selo tunu ai de o lava tape nga o kumari solo ia ai paulo la o fautu anga tato tunu ma di ma no va tai ile fa manatu vo le tunu le ta u tele o le avea o se mafidifidi e avea o se li malu o le malo o se te mai tai foi so sonia le puipuinga o le tula fono le saunga le mu o tangata uma ia matangata i ola fia o tangata o le tula fono e ola fia ele ia se mera la vea ia ele fa pe no fo akun kanga venga le leo sa vea sa ula ke moe se le lango ele le kire se ia vanga na o ia ini vaenga o e solia ele tatu tula fono ia ona ele se vaenga fa pitu malo ta se o anisi o mata polo e fa so ia fa fonga fo ile tu tai se vea le vea sole nei e ni sina yo tatu ainga le na vala mai o lo iai lava o tātou ainga o lo tawhia tusi folau o lātou ainga. Manatua o le silea vaenga. Ia e eile malamalama fu le vapea e eile ua iau ki kawhia kus folau o pai mala fai. Manatua ia lalo tu la fono te lo fu sila fia lo fio ka savea. O le tusi folau o le mea tu tino lea le maloni usila. Po sa mua foi o le mea tu tino lea al sio tātou tino. Pe ngā alua kupe wharikus whola o lo watali po o lo wa fine i se furu fikus furu waru kausanga. E le mawhai. E mawhai ona e tau fia fwile le sa vea keu. Ai amana o mia loa ma fisili ngia o e le ona tus whola. E tauntu e whafo. Ona o le sile vai o lo whai e li po tiarto o te le inu mo tātou ofisa. Ona o ese mo lato a inga po o vivesi o iei nisi vai inga. Ai mo musu izia. Koe whaafo tus whala o lau whautuanga e whaafonga mai le whiawhine nei. Ia, e re mawhai ona e whai e le tūlang. O le sori tūla whono le vaenga. Mai ono mō li ai, oe le tūla whono i lo whai o le tūlang. Awera kus whala, e no sao mea koking. Oe le whaapeo tus whala o sa vea. Ai, ele ngō siki tūlo. Le ai. O lo tus whala o lo iai lo lava suafa. Mai o le mea tō tino na natangata. Male malo o loa veo ia ma tausi mea. Lua, o ai le vai asoro nei. O faisi isi I runga o le whai numero I lato o lo mali liu I wha lavi tau ta avali. E me se lava la I lato o lo sava vati. O lau titilo I le vai asolo nei. Sa I nisi o le ana lave vea. Pedestrian ta. Ta lo whai. Ioi. Ia e lua vaenga le no titilo I vaenga mua ia o la vea ka avale la vea tue mali sa savati. Au runga la wala. O leisi I o riskanga kau savari ari whaka oko rea wala po o I se vaenga po o whasi nisi. E eile elo te po malai. E eile wha amlawe le ana tupu le moto wei. Le ana I se tasi le ana
so ar ta vale sa ta ati no ta to mo to bi au kilan ia lo ma mo so fu o le winga le la tala o la vai i le vai so la vanki o fe lo la to ma di lungo ta to wala ia va tu fa fo tonga man tu ta fo tonga ma sa ni sa ve te taona alu fu lo sa fa tu la fo no i lungo a wala lua te tauna siaki le lo sa po le leito tonga lo sa le vaenga mo le saunga le mu o le si vaenga a faila ve te tono le tavale vai fu si pa no fo ale fa na wa me se o to te le pasisi te tawa ona fa te tawa ona fa ta to fu spa ya me se fu no fo ale fa na ya o la ve tavale le te tauna tama fa ina lava malosi o vai fu vai so o to tele o ni si o le atunu o tangata whemalanga i runga la wala savea. O le awala i o, a o fōringa le anu kere fōnchi. Mana tua, e se lau lima se fūru lau sala le iai. A wako e mangi au points fo i e se lua se fūru e ke ka whao ma oi. Pe a whai e maua oi. A o vaenga pito sirina po le mtanga luenga. O le lamati ai o le soifua. O le sida vaenga i whamon mo le tatou. La tōla walo whafoina tāwani. Ka kauwaga o male awala. Ma fainga e kalangoa, ma ngai alo kalangoa whanongono ngoi lau musika. Ai le te tauna e tango fia telefoni, ma alua ma whai lau live vo lili. A whai i se vaenga mwhai ona tuku le telefoni, ma e kalangoa ma alu lau, pauar vaenga taua. Ie lau sirisila sa au lumor tato o wala lua, e le ma whai o ngā uu telefoni lo au. Kusa pe e kere o whaungaina. Mai e berta tu tavale e mawoi lau sala. Yo le si vaenga. Le tau fo ina vesi ia la tavale mani ser pase se pe afe o le alu ka vale fo le lunga la kala ke o misa lum ko mar ko inga pe fasi fo le fana o na la mati e sa ngole Puri fo lo monkey aver ka. Ia ngala. Ia male si vaenga. O le ava malo si le tau na tango fia. Pe afe lo la tango fia tato tavale. O lo vai la vai asone. Wa halu lungor fai numero la tole na maulu soifua ia ono o tatu tavale la vea o le sivanga le titila version ne fai si ilunga o le aggravated robbery ia po o le solitu la fono le o le faumea e fa nga ina ia penga o la foto nga tatu butunu e me se la vai tono tatu to langa fa tau ma te tonu o tātou whaloloa, leo tupu le vaenga, le na maua mtanga luenga leo nisi, o lātou whaienga luenga lea o le whaomea, e whaonga ina ia au penga. Po le la au malosi, po le ala wala au penga. Mana tua, save, e se le whaomea, e whaonga ina le au penga malosi. Robbery, ia, malea. Robbery. Aggravated robbery. Kusa ua whamango dia tangata. E se le burglary fo le ro la kunga oi. E se la vaenga fo le poro ngoi masango le theft. E se vaenga le robbery lo. Wa whaonga inga le. La penga ia. E whai ia le so ngatu la fono le. O le whao ina o mea poro ngoi. Ia o le whau tuanga fo. Whai o whai so whalo loa pera kui lo whale. Sila mua ilo saonga lemu. Ai kere fai se nga yo ye le tale tonunga e to tele la to e manu ya la to meto tino ai wa vele manu ya i meto tino ma vaenga ola matia e so ifu ma sa ngole mo lo no winga ya la bula fa kuanga pa wore me kaudia o lo vidin tanga lo ngale lo a fa yo insure a we ke poli vai mo sa ngole mo e mo ainga ono le sile vaenga o fai si fa tupu ia vanga lo kare pe fale mara ngoi mara famia o faonga ina i foi ma penga de temida o vaenga ia ola foto nga na ini sio anga na vala mai la foto nga sile mo lo songa le mo widim kanga vanga le ale o mai ko vidi o vaenga ia a fai wa fale tonu tanga vanga le fatino no la to tutu wa kaunga avesa to fai tionga foi ma se tau whasea pe a whai ua le lei o na whaatino ina ngā ruenga. Ia, o le si vaenga o lo i de vei te mirani. Ia, e reo te pōmare le fo inga kūre siru mo le whamsinonga. O ngā so anga fo i leo. Whaatupula ia lava ia sawaina o li matamaita i mtanga ruenga leo. E le o tupu ia so uma, e le o tupu whapea i taimi uma, ia ala mākou wa kikiro. Ia, mana tua o le nei tausang. Leo na mau se le soifua se tasi tamaita.
ia ono le taavale ia le fo una molia se tasi oli i dea sa tula i le whamsinonga peo anga ngei e na kuureri le whamsinonga. I le maliu o Sergeant Fleming. Ese fuluna, o le tau mawhailea e whaona manu ai se tasi oli i on li e pota mai ta mtanga luenga leo leo. Kam whailea so ar ka abati. Ia ai ese i marina sa vea. Malwha whoka le tunu. O lo to tele lava ia li meta meta i mtanga luenga leo leo lo tau mawhai ia le tunu e whao o lima i pe a o te whaatino i nana ngā luenga. Ia e lua i kula kakarungo ai sa vea. A whai wa e le fia o na ele o sa o le whaatino i na o le ngā luenga ai la tōni whaamole mole. Whao ngā le lei ia skipu po o vaenga e te tauna a vela o whaasea. Ai awe te whao o lima i ai. Warkai me ke whao o lima i. O ele la kuru whamsiko ngā ele ku o. Molona winga la. Mai tau le le swafa. Fesili le swafa. Fesili le numero. Le numero le ta on tanga luenga le le QID. O le numero na i lore le i tanga tali. Tala nore le i o sa o le whainga ngā luenga. Ane fia whalongo. Whailau whaasea. Ai awe ke whao lima i la kongi. Ele ngata i leo leo. O fo mai fule le ambulance. Ia po i la tau fule le correction officers. Po na yuso fo matu whaafine. Fo le leo whaitoa securities. Awe ke whao lima sisi. Ai alga ka fole o laku tau fua lau ka vale le. Awa. Awa wheke ngofo kongi pa o ngā sisi. Ia paula whautuanga. Ame lau whaasea. I awala te tau na whao ngaina. Awe te whao lima. Awai ono lai sai tia e maloka ina o mtanga luenga leo leo ma mōlia o le whamsinonga o no vaenga ia lo vai e pēa e le taimine nei le whaatuputupula ia i lātou o lo o tau mawhai e whao o ia manua pē whaasau wāfo e li imita mai tai o mtanga luenga leo leo e mese fo i le ambulance a fo mai e manga kua savea o la whaafenga o akulka o ambulance tu lo whaafonga le atunu e avele fsosani mo se solo ai ngolo manua po o ye se ngasi pe afa yo ngakam foi e fa o lima i ele mfai wa o vaenga nei ai akulo ntanga luenga le ambulance fa ko la makir soifu me i loko kuma yo fa kari ntanga luenga le e o foi na yuso mtu fa fina ntanga luenga o le tinemu o foi mai ao le tunu o fa tuanga fa mo mole tu uleva no ye la to fa tino le ngaluenga a fai wa malia fe no lo fina ngalo fa skai a fai le malia lo fina ngalo il fa tino ino le ngaluenga so se si la la toni a velo fa sia ia ona va ngana o si va ngana o matu o kikiro i de vai so nei ia ole nga oia ia ele va fai o a fai wa lava tu lo sa mo mal fa fo a fai wa lava fa la wa kasi nga o i wo fia ai lo ai a fai la e ala ngo ia puso fa la o fast food fa la ai siria ko nga me fa penga ai ngo ia so so wo se fu wa fa la o ia so ia mana tua o lo tele me pu e tele o fa le o lo tele mo pu e ta fu ile le tonu taulanga fa ta o lo wala ku fa fie ke ngo lai pu elo wa kam fa sala la e alu e tato supermarket ki se fa mo moli ko kongi lau fa ka awe ke wa kua e sai fa fo pe ya o lo fa le o lo malau koloni ya le na lo kua kala pepper chips was va suare ma ai pepper chips o manga nge so si bu fo ye ha ki al pepa e te tau na te tung wa ngo i bera o la fa utonga le tunu fa mo moli fai fo i ma se lofa o wa o tamari i fo o tatu tunu wa lo fo me fa na o tatu tunu le o lo fainga luenga i fale o loa ia ma le o lo fainga luenga o leo fai tito ai le o lo la kufa nga i ke o poki se skula ki tu lo ia va tu fa malo i se tu fa fine wa so la va se tafore nei tunu ma nei la la ngolo la to fa ele nga luenga o le security ia po tatu lo fai to ia vai lu songa le mo e mo lo ai nga malo fo nga lu nei ia fai ngoro ni vai so o le va tu nei fa malo tu fo lo fa fonga mai ia David Afamasanga ia fa pena fo i le fionga ia Afamasanga Ata Frost o le sunga ia se Yuli te vanga Billy Kunwayu o le li o li zera
la vea o lātou umane o lo o ngā lue, i nei ngā lue, ngā mana tō tele. Tele i a tātou tama whānau o lo ngā lue. A wātul wha mālo. Ia, ono o lo tō. O awa lai fo i o fo i natu, wa o nei fo i tangata. E o lo fo o whaatu o lātou. Ola, e pui ai me tō tino ma mea tā ua. Ia, awa i teimi na tupu ai fo i whālau lawe ma māliu o skula ti i nei a meo tangata le a o ia ma le popoi. Ia pe wala mea la le a watu la mana tua o no whanga i o paka e le tau na tau mawhaila ava malosi mea pena. O la e tua ia ma le saini na. Ai watu la na inisi o meo skula ti mo mea pena. Ia e whatu iai e le tau na inu ina ma wha o tota ai fo le no whanga. Oi ai maili ia le o ngā kau ka pingi e skula ki ia le lai whatu ai ta ua tele lau wha o le se skula ki e reidi mari ngā kongua ke we se o te vera wha masanga le ta ua Savia o le alo leo samu le sa ta alo mon samu pere le ai se le ok le sa ta alo le fo ele au net polo wala no ta ua ia le uso ia te vera wha masanga o le sile alo le atunu u le sa fai mawe fu tatou malo i whaanga tamo la kapi i te to fitu le malanga i le aso sane i kolisi leo leo le woman so enga ma le la matalo tatou kolisi e foi nei tu la le fiafi e famonia to i le ia o nga foi la fenga me le so ia te vera masanga le femalanga tu la sa o le so le lo o fenga luenga foi i basic security ka ko fa famsino ia fai foi la fa fonga me ngi se uso ma tu fa fino lo le nga no skulaki se o me kaya mi fa ka ai e va tu fa mano ye la to lo fia nga nga nei a walu pomonia mana tu la sa ve o uso ma tu fa fine ia lo fia nga lo faito e yele la ngona e le ma fa una la to a ta fia ni se la to fo e fia ni se so nga tu la fon ai mana tu fo e ye va nga tu la fon no ila lo va nga fa su ma va o tu la fono so linga tu la fono a fitela o no sumartas e ia la to le marusi anga fa tu la fono la to te fai e senga yoina e pui ai la tu saunga le mu mali saunga le mu le la tele pe a failea o ia la tu talitonunga la makia tala fa te ta nga yerika ngaka lengo va inga ka kongia e sisi o skulati po tanta fenga ruenga ile fala pe se fala ai tu lo mana tu a fa ingi va nga fa pe a o fi e fa ko ia la kam fa ka ka le fa o le manu o ia te oi il lalo la vol va nga le pe no ta o e ma fa ne fa ye senga yoinga e ta mo fa ye pui ai o ma lo te a fa ya per me fa nga kongia o fala ia ku a fa ya o fi e fa ko ala sau kau ai mai ia o apa eleng kongi mai o kamako o fi wa fa se fautu ngam fa ia o se ade o la sawa e ia de fa nga te o tu la fon no pui ai momu vai momu lo sa ngale mu ma sa ngale mu o la tele ai tele i fa tino ina le nga yo e se ta wo va ngale ta wo le na o lo fa fonga bai da yo ta tu so mo tu fa fino lo la tu fa tino ina le dinga wenga ia e nga te lutu saunga le mu ia fa pena fo saunga le mu o isi tanga to nei au tafa o to ia ma fa pena fo i mea tino o le soli tu la fono la valo fa nga ina o se mea e fai ma a upenga a pe kongi fo o le lengi po le fala o le na la vai tu langa e awa a kongi o le fala a kau de le i le fala a kau ma le fala e o ar kamako sabia ole si vanga le o mai tawina sa vea le sa waina ma fa o ni mo le tunu i e ka ko ave pas ia o titilo lava i tato no fa ne yo pas o lo to tele tamali i o tato tunu o lo fainga ngai o lava fa tuanga i la to si fa mon muli uska i fa ko mo la pas
Au wala ga ile o se company la bas. Ia. Ma si pasi fo I va tu la sunga il maluma. Ele lady ma. Io. Ah, isi ora wa ve taxi. Ah. Io. Me wa ku me upa ma me o taxi so sola ele kong ia pasi ia kuli lo ma ve taxi. Ole va nga le ka ke pole. O nga wa avea le tau fai I la to ne fesiling ia pasi. Ma va nga wala makier sa ngoremo. Se fa mon mole a fai re so pasi se. E karo sanga fa le dei era lo fia kama maro. Ai lo manga ke wa kwa e ko ngol pasivo le le no ma se tongi o lo pasi se le ai. E ta wono sta ia tu la fo no la to nei. O la fo tuanga fo I la to lo fa fo ina ta to pasi taxi makako upa. Va ia lu sanga le mu ave lo fa mo mo. Le me fai lo va nga a tu mo va. O le kāle pese fo le a ko fanga meki. Pokilo. Poki mai kua. Tu mai kua. O le fautuanga la vai vai sanga le mu. Vai sanga le mu. O le siva inga sa vea. Ia, sa wanga tono tātou ainga. Ia lo. Ia, e kaua nga vai fa le leile va o matua ma whanau. Le o le siva inga vai mar whanono. O lo yeini si o whanau ua a fia. I sori ngā tū la whono ona o mafutanga I lunga o penga te whailangi mai la tū. O le iere mga kurka makiki rei kiki. Ai o kurko inga por kāka makua. Whaamona mole mātua vai wha le tātou penga te whailangi po o no whanga leo o lo o ili whanau. Walango I le sino whanga leo lo o whaatino ina I sori ngā tū la whono mātanga I la tū nei. I alo ma whanau. E ho o futangata mātua o le tunu. Manatua. A rua whelo I masita mai tai tulou le whaafonga la tunu sa vea o la o whaonga ina I a li I fo I le nefiafi a whai o la rua whelo I masita mai tai I lunga le upenga te whailangi. Ia, e ere keimi e whisiri merka mai ka iwure le e te whai atua nisi o winga I le talawhia ngai. Ia, ma u lava langona ma le whakewisiana ma winga matanga. O le keimi e ke whakingo inga I e tūlanga na ai pue ina I lātou. E ki koe whiu ke koe wala au. Pe koe ka ofi. A walu lungo le upenga te whailangi. Ia o te mano. Solo lungo le TikTok. O le sina vaenga o le so tūla whono lo whea te minne I savea. E umalona whaatino vaenga ia I lātou lungo upenga te whailangi. Whai mailo ia ke oe. A le kongi a mare whaaf. Black Mayolo. Ia, Black Mayolo. A le tongi a mare whaaf. O le aku ulo waka I lunga I. Ia o lo a fia I a li I matamaita. O lo a fia I fo I manisi o tangata mātutu a mesi o whanau. O lo whautuanga I le tauna whaia le vaenga. Mua e ke le o māsangi le tangata le o lunga o lo penga te whailangi. Lua e le o ngatasi mo tātou tantununga whaakewisiano ia tū fo I malanga I whanua le tauna whaia ia vaenga. Lona tōru. O whea me iau kupe ko kongi. O e te le I o la afianga o le vaenga lea. O na wa iei nisi o le wailunga o wailoe o lātou ainga. Lua, wa iei nisi o lātou tau whaia pūlo o lātou soifua. O na wailanga ngā fo le ua matamuni mau maari kuranga le wa iei. Ai o le vaenga mua. Sila mua. Po o sa o le vaenga le e te whatinoina. Ma le vaenga le o lo mana o maritangata le e te whatinoina. Ai kiri I whaia. O le si vaenga. E ki kalangoa. O le si vaenga lo sa te mine rupenga kwhaine. Ma koe kanga ka mo I ana ki ruka kalangoa. A le robot le. Ioi. Ona o le tele wa tupu tele le mana ma whaluna pōnei. Wa whapea o skanga ka mo. Ia o le si foi vaenga. Ia lanu ia le whai e le tūlanga I te sile fiele o tūlanga le li. Ia ma le ofo I lunga o nei. Apps ma mea whapena e whato sina mai ma pe e tau anau mai o e te aluatu. Ioi. E whai se tau tala po. Ia whapena. Ia ma mea le au tau whaabalea I lunga o nei. Sa o le. I lunga o le apio whaulinga ma. Se a fia su eska mai kai po seri. Vai whatsa. Asa vea. Ia tonua. Vai whatsa. Vai skanga ka. Alo nā vili mai au. O lo e whai akusi a palai. O ni mea au kama whai sau kusi a palai sa. O le vaenga le e seri ka hua. O le lua whaafisa nga I malatangata. I fōlinga ma lua kalangoa. Ngai lo kalangoa lunga lo penga te whailangi. O nei tele I o vaenga I ono a fia I o le vaenga lea. Mai e le ma whai ona to e ave e sea I lalo le nā. Ioi. Pe tango e
e fo le osi po le ale to nga me tape ese le a mau I lunga ina pa wala fo tuanga vilin tanga luenga leo pe a fe tu pulvanga le ona ye vainga me fa in tanga luenga leo ona tapunia ia accounts ne ona itoya ia it is game yo kun kanga luenga leo kwai ia o le sivainga e fai mai sia ku ese ku ngai mangi sila ia e ku ile lua ku ile lo so ta inga mai se tunu ala walu wa sila ai e ile sivainga le tu mun va le scammer le masani fai mai tanga te awanga o ele I fai mai tanga te ai tanga la to te fa pe atu ia o lo ingolea o mo lo ingoa e ai se vai nga tupe o lena manu malo I se taubanga po se me fa pena ia pe fierce full wafe ai mana o mia la oi the very fine mai lo ingoa ia malafo mai la ia le o le lima se lauta la e fai ona process atu le tupe le sa vea tel tanga to la vivele me wa ia I tanga tol tatu o tunu ua la vivea I le vaenga lea o ia ini se la to matu tala no wo le humus fu wafi le wanu ai e fika fa le mafau I sa mo I tulanga vapia a tatou tilo company le fa ia tatou po ngisi o loto I New Zealand I le fa pe ke maro lo fa pe mele ia le loto sa vea masiki e limas fulu afe le ulua malo a mai mo se di ma fe fa va ku le ai e ho fu le TAP e le kupu le vai a fai e se vai nga fa pe wa mo vai nga mo e ke fisidi au ia oi sa o walu se kauvanga sa ku uro wingoa I se a fai ke si la fie tele I fai ku langa de o lan me la ke ia mo ro malo e ke kauva mo o na wa tona si la fie fa se lua a fai mai ia ke o tongi mo mo se ku pe ka kala mai ele ai se company po se fai po ngesi po se si lava fa la po tonga ke malo ai manga kongi ku pe la fo mai ke o le tele io lan me o le fai na tala I se me o le na tu pe tele process na la fo mai de a fai nga e malo de limas fu afe a le u fai mai ape pero va ko o ngos fu afe la kupe ko e fesili o ia te oi sorry io fengi me limas fu afe ale o ngos fu afe e ta tauna e fa so ta ia mtanga luenga le e me se lava ta mam tina match tu fu le ele o le ngana po ye fu inisio mo nga se fu le wa mata ona ngalo vai o la u fautu nga fa mon mori aua e te tali I la tau nei ai wat tauna longo mtanga luenga le a velo fa se ave mana ripuki ai si sa ile mtanga luenga le pe ka pe o le si vai o to tele ni se la tau ni kala ngoa mai lungo tatou wa text por ka ko email ai le se tal no nga lungo telefoni pe fa sanga o la fautu nga tatou tunu fa mon mole a fai ke mo se bala fa pe ele sa o de bala fisili mo mtanga luenga leo pe o sa o le vaenga o te fa aftaili malu la tunu lo bala mai o sa o ere vaenga o to telu la tunu lo bala mai le ke kali ai o li pokim kanga luenga leo wa to fa ser me ai sia tele le afu tele le tinga ina sa le fa tu puino tu pene a le la mingi uma o ngor ka fa se talo na matala le tato tunu ai a fai o se xolo a inga ngai ke si la fia sa vea ai vidi me fa se oi a vore o lo di markama pa como vidi mtanga luenga le o walo pu moni sa vea o lo ia la vo tato ai ko ki ya ko ko fa se a risi o lo na winga e te tauna li potia mtanga luenga le ina ia fa se full fa vitauti ma lo fa pe ya onisio lo wa inga le lo o fa talo fa mai ma Sonia Ribbon Marina Su fa mai hello Uncle Siki hi niece lo mo de te lo fa niece no fa la wis lo fa talo fa mai le ta wo nei por calambe fangu ai mo mo le tu la fondo ne ia manino mal ya ni ola fia ola saungale mo pui o ia te oe ia fa pena fa ne pui ile saungale mo o isi o tato uso atangata na minuto lo to ta por calambe
toi whaamanatu ia sa mō mai la tau sa iei la utou seminar. Taino. Ia le tātou test i le aso tau le suenga. Ia whapea fo i mare fitness test i Mount Smart Stadium. Man whaaloalo i le whaatai sa vea mo le tātou tunu o lo fia atu tai au. O le fitu tai au o ke iei o sa vea. E tau ni e tāpena pena vo le maseda pil tātou veniu le la whai le tātou whelo inga tai au. Tai au i le asa tōna i mai le afo le fitu le tai au a mata ona whaia tātou le stala. E le langona man manatu le amata ina le tātou suenga i le valu, ke le kiki o le valu, fuafue i le ato la tau nu watu. O le a whaia le tātou suenga tusi i le aso a tai au, i ona whai ui le tātou fitness po tātou tamo inga tai au. Mount Smart Stadium, mai le afo le fitu, o Rock Street i one hanga, ia i la ulo fautuanga sa via, allowed pe va ise kai mi walanga se vaenga o le tolu le whai tula. Ia. E whakamoe o mai por kalame matali e ni se mana o ngol tātou tunu. Ia e anango le pēno whai le tunu. Vai po le sfululu anga i kasi. O lau kam whai o i kam whai whaapupu. Pe a whapele e whai si tō telo tātou tunu. A whai e te fia... Ia ke fia amaka fo ila mo miti ngai tono mtanga luenga leo a fia mai su mai la so ata tato felo yai mai la for fitu lu tai au sau sauni sau ta pena ila so ata au le ngata i se vai tau mafa fai lau so wisi fai sau misi ia pere oi a le ke ro ne mga misa misi langa nge ke o e se le ke ni como fai le so breakfast i tai au ele se fai nga me ai le on me le la fai fa maruru aku le tato tu ele ska ko barbecue kai ele se barbecue a kong wo yo fai barbecue ala fionga ngalu a ti mana mo ka ko para nga i mai kai au ai mo le so sani mo o tai man tu se ve tato numero masani tas pe a fai o ye se va en o lo tu pulu temre ne pos fa la fa fosei e te fia tala no ai mali poti al mtanga luenga le fa la velave ye sa vea o lo la matia ele so i fua o le saunga le mu le atu me me to tino fa la fa fosei tasi o limo o tato numero le te vala au mtanga luenga le lo telefoni pe te fai fo i lunga le upenga te fai langi pe a fai le te fia li poti al mtanga luenga le nisi o vaenga ai le o se fa la fa fosei o lo tasi o valu faiva ba wole so sani mo i laula vanga na fa mamala ma vai ngor tu la fona te le mal mala mai pe te fia si la fia ia ai se la ya ta o mele le tina tu le tu le tatu tunu le weekend e mai sina yo wainga lo fa funga ma mai mo mari tatu por kalame ia ma wole tatu tunu ma na yo wainga ia se weekend fia ma se weekend manuia le lo fo le tua ia jamatu e kale sias fitu so la va se tafora ne ia tunu ma ne ke lope ia mo e to se sapati fia ma sapati manuia le lo fo le tua na yo wainga lo uftia ia pungisa on malanga maniu maleoti a me se fo le lo tatu tunu fa mai se le tua i te mi faingata mo wa file mu yo to finangalo mo to loto ia au tatu tapena fa maveti tatu ainga wa mi en mani maleoti fa te se ve i la ufiunga de netu la fiafi mo tatu por kalame sa moa fa mangalo le atali pe fa we se upo le tatu mali la fa fonga a o se anga fa le tatu mali la se sine ne fiafi poto ala tautai ai se sine na ti am famia le tua mo to so fu la le lei okay lo asa vea ia ai lunga ska por kalame verso fo o no ti to fo i me Wellington e le sa faraile fa ko ka u le va le fa ia ke minga le fa ma ka por kalame ia famia foi le tu finga malo longa la ufionga ma le ainga ia tato tu e felo i lisia tato por kalame le lo fo le tua so i fu mi manuel ia malo sa ro fa lo fa fonga foi ma tapu ai bai ia le tato no i le telo ma ta uputa ua tate tau ma foi pe fang wai ia ma fa manatu le tunu anga leile tua fo fuanga le foi e fa longo to lo e no fo ai olo awar se fainga malanga pupu ila lo mo Wellington lo fa tu yo tatu ainga pui fo il fita lo i lungo ala tele ya mo le malo stato e fe do ia ile vai so fo ya e fa so i fo ia mo nei